Thukiro emaitha ni raithirite nindi kiumaira na kwangaikia bunge nitumite nindi mutungiri wa bara baingindene mbunge akaunti ya Meru Jim Muchui kutariria kana kwariria ontu bondene mbunge ontu bara bwithirite bukioneka kwangaikia kariba nyambene na bure amwe na mwankeni wa Meru na Isiolo. Muchui ari akaunti nitete ya 1 milioni yana kumania na makarika ya raithirite akioneka ukarika tukuile nirua mbabanderia bakia kwendethia ngiri imwe bora gainge na kinyabatia bidhaa baile na mukario mobaina ngurario na MCA wa Mudhara Aurelio Murangiri na wete nende anto ni bedrite baitane lage kinyamiunda yoni ukwa bakiwa kure anto baine gweta thirikari ne bakombedia amba boita na mbere bunge ni dirite kiromba minister karibonde ne kidore kindige guchokia kairi mitaratara ire yario yokana na maitha na kinya thirikari account ya Meru yedira ikiora kwechokia reservist 60 para bedirite ninde bakithama kwa bonikitwa ndeto muthuri Muriuki na utwambiria chio Jonaro MC wa thona no Jim Muchui no mbito akiangata na mutaratara wa county assembly ya Meru nikenda bomba kuthwa bakiarire mantu jegi mwamba ng'ombe borabo kuonekana muno matite. I raise on standing on number 34-2, Mr. Speaker, to urge this house to interrupt the normal business of the house today, so that we can members can be able to give their views on the issue I consider of urgent or of county importance, the issue of cattle rustling, Mr. Speaker. Kulingana na Jim Muchui amana MCA bangi arinyo speaker Meru Ayubu Bundi kindu kiambere kirabethe bakiorotera muno ni thirikari ya kaunti Meru kurukira ngavana Kawira Mwangaza kwithwe gitanto baraba imaritani na kwewa michinga rutero ruru kitu kinyama wambaye kwithwa ya matete ti bubwega ofisi ya ngavana kuithudwo reservist barabara nare na bachoke michinga no ntu michinga 60 yachokerwe na michinga 60 batko tumairwo gukaria ntu betu na gukaria ng'ombe cietu ko oninkuga with immediate effect ngavana na release the 6th reservist baraba umire nara irie ndo muru bombe ochoka no rujo na bachoke na ngari yao na nyakethe ngari ngibongerwe na nyakethe impempe na mitu inge banenkerwe kenda bombo kana no bia na bia kuria batikethwa bena thina rao amba ng'ombe boendelete kuingia kwina reservist 60 kana rangers baraba turana land cruiser kithakene kiro twatie kuthia ta ng'ombe pesa potana na KPR na pia ukaria ng'ombe antu barada ng'ombe kingia ng'ombe kiendelea kuiona dawa ambapo kiongeleka ili akubayukia akabere ibachoki bunduki bonde kireo CPD bonde baretero mutiro barathia kuingana na ekuru baraba kwendi irio bakiyuka kia 20 angana mbi mbeche cia ushuru so iro to kumukuria ngavana atiri antu barabara thitie na antu barabara baitigani ne gembe bonde ibao na ankuria kinya excellence wa ngavana atwire ngweke no kabira kana ka Mumeru onduka na kaka ng'ombe ntegumie kaka ing'ombe na kaka itiri ng'ombe to miegethika Muthamburu utekaria kana ka Mumeru konthe nya kaka ritha cia ng'ombe na kala kangenda ko kaina ndukene ukuitithia license nikakuirwe no collect usuru wake uto collect note nwe kana kaka akuka Mumeru kana onika dia naro andaka teka agu amna bubu bado ne gigitumi thirikari ikureka ng'ombe nyingi tegi chomba ketho igiwa na batithingate na kinyatha kwina riki na ng'ombe ikwetho igitira kubati kuthwa kwene ita de ontu bukuthira tutature kwa bandits na mutoro weto bandits muntu kumenyekana ontu eta ndaba is within Meru County lakini ng'ombe ku yatonya ndaba we milite yake utekenya we ng'ombe ku yako lokacha suppose yake tekenya imbi ontu tukara thina no ontu eu na thirikari ya Kenya ni kuthira kiumba kuthiria thina ya mwamba sugu akomba kurwo na arari lakini bandits saidi ya antu 20-30 bakomba kuitha na bakomba kuyukia ng'ombe na ng'ombe githumba na nasi kulukira ikukwithira kwina antu bangi na nya ira ina ndwangi cia uchunguzi ina ndwangi cionthe ciokaria na ate yombikie kwithirete kumenyara ng'ombe cietete ukia kwithira muntu umwe na nakuete omba kuthia to mwanka tukamenya kuo mutie kana kuo mutie kukamenywa na ate ng'ombe manana kana ngiri imwe ciombikie wita njira na tio mwathumuni kana thiringi wekira mubukone cia eta na ikaura na ikalima bakiwa na ikwe na ntu banene baranjara yomba kuonekana kiwamba bubu kwina muntu na kwina ntu bareo thirikari ne muntu ombikie kuringa thimu akaira county commissioner akaira county commander kira weta no weta
baraba chithiatete na nyuma bonka iba chithiate kwa tuika itimenyota ngilwa kiuria kia biele thirikari tu tuona ina ndeche borithi timwe tiyele tithatu chikita kiebweru waziri yete ninde kawa unge yete nyabake ya batano ndeire wachionde ntukuitha ndeithano kienine kimwe mburi antu betu atiri ngombe chietete ngiri imwe batena kiona batwe itukwenda ngavana Kawira Mwangaza akamauti atwira na ate akumenya mantu ya ng'ambe ikwiwa bura batu tutikumenya nontu bombere na karanthikire security committee ire the Regional County Commissioner at county level na mwankeru ari kuma batu twikuthurwa munwe ng'ombe chietete nkoloki bwe ng'ombe ngiri mugwanja na ata atura kinya ntuku imwe aria ito muromba nari na muchore ukio Samburu ngavana Samburu amwire na tuchokerie ng'ombe chietu kithira beno chore bongi bendele abo lakini ng'ombe chietu ni choke nero mbare yao nandi ni ki minister okaria Kithure Kindiki atigirote kwarani na kaunti Muturi Kairi nondu nyonyo mekwaraniria ira kionekete ni ng'ombe kwithwa ikiwa nkuruki kethira antu betu bakirirwa mpempe injogu ndengi ibotunywa ng'ombe na chimbandeti ndengi mirete na thoko na ndire mturi agatethekate itukuromba wa brother CS Kindiki na ituywe mwitingugi tafadhali antu bano bayirwe kiao atukuromba atiri umwe ibwetwa yi uma akietendeke ng'ombe chetu ichoke nyantu betu bone haki na bone be thirikarine ni bathurie thirikari yubathikira so katukumuromba u nontu iba murombere kanya na abaitikiria kinya batu turi MCS Bamiru na leaders Bamiru katumuromba atiri na mwanka thai wamba bo bwendelete kwethira bundukire iche withdrawirwe so ikia kwethira antu barabira bakira ate murungu na tesheria bakira ne bunduki then twetikiria antu betu bakamate bunduki kenda batukira kenda bateke otuia na batuthinia batwethia maskini ntomwe kwa kambite de ntominie kuro bonde ba Meru County ke Kindiki CS wetu de mwira atire kuro bakuthira arebo kamoto bakuthira ni banditi na iyo totethie no ntore tukurira kinya wone ukurira na miunda ituratere dayo te kurema ni mpare uturia nawe tugembe ibwa asana kuwa wasiri wetu akuibwa na njererio tubaniria no ntono kuona kinya wowe na no kuona wante bathirete kumaya kalionga akwire na kinya bangi iba unangi mauru utokwira utomenyere Muthuri Muriuki Uhuru TV Mutiro Ngangi.